CJ na yet your maimu na say emu emabu 1.9 million eni juma bi adi na omo juma bi dia amuni juma bi adi o omo juma dia nka na ehu no social media nka ebehu kire say they are idle saying do saying 1.9 million ye kaso bi ada je so oni juma bi adi oni juma ye onya training bia say wakwakwaje vocational training bi skills bi training ni ade da bi oni bi abna oni onko school so enti anapai wasori wo dwene atade a obehye na owia odi phone na eden esinanim na wapu na fono na wasakire na no na wadanda no na wadane na chikakra social media na odi ato TikTok na wanya views ne likes ana so wano ya kakra na odi esi wanim na watwa ada pa chese trende o na trende omanya yetimu ade bia na de na ye positive de obi an share da me say why ya de papa na wa post to Facebook no yen share o na so sabia tiefo anim kanse hunu kanse menfa kwamu atemdidie we say ye pia na tiko say ya ye pia na tiko say ya o man ba bia bedu no adano na me dwene bibi ho bibi say ya na efa ye ka social media ya won say nansen kan e wardrobe na e use eno ne wardrobe ayatum do wa no na yatum minim baby asa new design ne ba ya fe ye bobo no square na o bags wa hyehyɛ mpaboa wa hyehyɛ wig wa ha na wa pe wig no wa ko pe ayi tukwankura bi na o de asiso na esisi so wo wardrobe na pampem wa hyehyɛ o sneakers ne ade wa ha wa hyehyɛ wa ha na esiwachi na strategically wo de phone ni be siwa nim se ne be ya obi a be wachi no ehu o bags na no the pressure beto my one so ya no mu show off pa it will posting somebody access oh wow your room is nice oh I like the design I like one say wardrobe person dem yatumu a na say t-shirt ba akokora na demu a obi anim eso nei obi be so hu say sa Louis Vuitton Togo de 15 cedis no ya akoto ye no esiwachi ho enti eso no so ye den okopa bie social media no and the pressure phone abeto my so social media no onyanru pempenso e wo so onya sane ma no enso kwan o chese opeso onya no by force se je ehu because akuya benzi ehu ana abna Mercedes ana adepa dan hipsy wo mo nyina wo saa ayi wardrobe ni bisiso mo dem enti the pressure pressure de wo mo no 1.9 million mabunu omuni adwuma they are idle but sani pano ya idle ni see okita mobile phone iPhone okita mobile phone yes but okita mobile phone sani onyawe okita mobile phone say adwuma ni social media hon mo and e bi mo so ntumi nya no in such a way say social media not no benya mu mfaso until CJ ye be camp pomodian asem ne ye be posti na obenya shares ne say duru be say 1 point ahe na obenya de wo twa da pa na wo tim ne pa ana wo him ne sisi na no benya likes ne attention ne de a ye be koso attend say abna wo kan faso a enya no social media so yi mia be ye bosume miensani me nam social media so ana me ko hunu enwa snail na obi kire kwan e faso enya enwa car koba ya miensa wakeka aboso ede black soil egumu ni ade me who ade na was fascinated immediately and I'm afraid me house help na kwaten say onko pe car ties emrem me ne oka say oba me backyard me nya enwa sa ma mention baby ya social media ya so Uba mi backyard me yenwa ya watermelon any cabbage ni lettuce ni ade wo mu dipa ni nyina mention school bia me share no social media so there is something positive we can all learn from social media and so do how won go share say no osia wo ko som na no na wada no ho so sabe ne ba bia kire na wanya likes ni views it's sad enti ye ka 1.9 million no almost 2 million e mabu e wo mayimu and Ghana Statistical Service
abanya kuntabufo eteso mu ni dwuma bi adi no anto omotete hɔ no saa no mokoba saa ne nam social media saa eno anonom na wo mo ekyere se eyade bi asije ehu ye wosaban ema na ni kɔ hɔ nom na ye kan ne ye de aban yo na ban yo sije nti 1.9 million ya oni adwuma ye onko suku na oni nsa no dwuma bia no nti eno no aban beye den na wa engage sa nipa no a ye kan bia ne ye fraban ye kan bia ne ye fraban no na eno enwa manebo e wo ha sei da bokratai e bo amane ese sa nipa dodo ye kan masemi no sa wo hye emuma ne emema no a e wo soro na mami emubu ma ne ehye se dia etie ene enchemo mo de baye wo mo eche se third quarter e wa fie twam no na 1.9 million emabu a wo man mu no a wo mo fie no eye 15 to 35 years CJ 15 to 35 years asem na ye kan yo enti ho no ye prime age emabu emremu no because you say youthfulness no and at age 40 yeah 10 to 35 years na wo ni adwuma ya aka wa hene wa free babu mu aka 5 years or 35 aka 5 years na eno wo mo ebo amane ema na ewo out of ewo sa 1.9 million ni mu no 1.2 million ya wo mo enya wo masua bia wo mo ni adwuma ye wo mo nya training emema no so 715,691 nti ye ha no ema ne doso what you say out of 1.9 million mu 1.2 million ye ma over 700,000 ye mema onye adwuma ye out of 1.9 no emu 1.2 million ye ma 15 to 35 years ayo no education no work menkasabio omuso no mukita phones akese no obi kita phones mienu miensa onye adwuma ye sankomo we yon me say metimi atra ha ye metimi discuss am 10 onye adwuma ye wo no kra na wo ye adwuma no wo mobile phone no ba ko pe ne kita wo what you say ono wonye adwuma enso so sankita data wo sende credit wo toma ni nyina obenya nkrofo so mo mato krofo beton krofo betua ombeto o waden ombeto nti eno ho amane eda ha na omo excess wo hye emu amane bo ene se de anhye etie no a omo chese 2022 mu no eso atekakra by 5.9%. Esan say na wo hye 2022 ni se de ne data no eba no na e wo soro pa but ni nyina konkosie no Professor Samuel Kobena anim ono eye government statistician ni foni ena eda asemi ho ya ebomu amane na gamanche ena esre achitaye na omodi aboa emabu a ewon potam ha sei se de be ye ka emabu ani adwuma ye no gamanche no aso to ne ho si ho daily graphic keka ho asem woni fa eto so dunsia ene edunso no ni takitai koturu ya to so mienu ene wote emfrifini anana adenden ete na dwamu gamanche sanso ena Kofi Adom akogina benkum managing director Edma GCB ena Yero Datelamte ejina nifa woni ye deputy managing director operations Edma eye bank no eno nyom edisa enkobon sese no wo mo epe mo mbetumi dia so mabu no asene na wo ma so apagya wo muhumu ne kyese wo invest e wo mabu ni mu eno ena kyese gamanche etu ne ho si hodma oguso edisa enkobon no se beba o mampani Akufo Adom so na deto eye SDA asafo nanim se jo be kai se omode nkrata ko parliament sa fi we December 7 no ebesi memenda omar arefa ye ko 1996 mu ho ba bia wo mo eche se eda ne ye de eto aba no esi eda memenda sa bre no SD asafo ne ma be se 1 million ade n bebre na ntumi ankwa nkoto aba nto mo tumi no ma ntumi afa ankwa nko ye adwuma eno no mo chese hwe ya afi we abaton be boy koto because esa so esi memenda na nko mo pe ensakraye eno na mampani ede ade se eto manim se o madaroma wo mu se ebesi memenda ne de hyehyɛ se de tie na fi we ntumi nya adwuma agimfie na ye de anim tino wo mu ensesa wo madwene na eda no duru so a wo mu so nkonkɔkyerɛ tumi no ene ba bia mpɛ so mo to mo ba edefa eno ho asam eda eye de bokrata yi ne fa etoso edunsia wo ase na wo mu se wo se eba no memenda ya na ye frɛ no homeda ye no ma ye kɔ memenda asɔre ya no ahu ye frɛ no homeda enti sada no nya dwumadin bia na obeye ba bi wokrompo a memenda no onto ade nyema bi won ma sa memenda no onye eye homeda ya ye de homie enti eno enti da wo esi sa gina ye no na organized labor so strike omo sha so ma calling no off no da bokata yi bomu amane na ahai ena sije mede wo ekɔ daily guide mu na ya hye ne fa etoso enkron ayewa
ne fa to so enkrom na mia me nua bema owura Emmanuel Asiedu Sechere ono ena eye founder esanso chief executive officer edma VIA eye Virtual Infosec Africa na sije wunim se cyber security authority no apeja mu setie one cyber security license no de ma wo abena ma yenkwa ahoma no so matisije kwabra putupru enkra yensaka ne sisia se Springtex ho baby on say pabon sem bia kwaso ho bia bo bi tu sem na kwaye bibia ho na ma menkwa ahoma no so na me ne Noah Kopa ono na nisa ne course we nyina mu me Noah entwetwe nkomo Noah what me nka Pachano he for potin na arehusemi esi Noah Pacho esi wo Springtex Road signboard Springtex company opposite. Oh, okay. About the saying which me abumache. Actually, and then on pay na ye be juma, but ye be do na esi almost esi around 4 that but me be juma morning. Me we juma was Springtex company. Ye be na ya shifty obi ya kumno e dia to transformer under the transformer. Order or no, trying a tip from Facebook. A tip from Facebook. Utimu say Nipano no da in Remu hey. Bema or Shata the Tuntumbi. This is Aditi. Facebook. Adom 106.3 FM on Facebook. Na beshe video no ebi. No atwaso mame. Ya shooting them and left chest. Order obi anye no na nkofo e ka say like night for petrol for no mu waka mu na etso mu ko wi adenti o mu so mu timi tie bi na o mu shooting enti I to say odwane na obeda ho no mu like na script bi na oka but we don't know if actually it is true or not. Okay, baby asem no see ye no bia nkofo ho ana so isolated. No. Okay, that place, I had to say company. Springtex company was and China must work when China that Springtex cylinder no so and big Malcolm more no so and see omukuno the two Springtex main gate like okwa nim kakra transformer bi wo. Okay, Oshano ni age by a saying, Yamishi, yeah, over 23, 22. May ni early 20s on. Yeah, ni early 20s, yan kanisa. This is sad. This is sad. Osha said about the Dawana, and ya struggle be a course, so say be the bonny baby, and so the other one you can see clearly say you should see like the one you see there, like I had to say Natalia one say bullet in a chin or Natalia or no more STN small blood ever. And the Yakaso Gusuda and approach for Abefanoko. Not that because yeah, company they don't allow us to go out when you come in, and you're buying inside that but still na or that will be any or police will be any or na your work at na your point na your point share na yen so I ban so you share and I make sure buy but now still I know that or no will be any or. And Nadia Mumubia so enimuno sebia munim no babia ana obinim no babia that you obia or mon name nobody knows. This is sad. Okay, no, I know why. I know in fancy enti Noah Kopa eyewitness. I wrote somewhere AC Springtex Road Honmana. Yamesa approach for say mutie Springtex approach for momo de na monkobia ye chire shell signboard hono ano mombetimi edi chire na mako na makohwe dia koso omomwayen utim so ye young crowd asemu we aba ne sei agihwehwemu koso se hwan ne boni tuo hwan ne di na wo ati sei na okwan oye hwan
CJ Edin. Adi chesa na dua ni adi tie yo. But ebusuafo so ehwe na chikwan. Simre ebusuafo Kwame pie on my monte nka ya friend phone na dum. CJ. Won bete nka no na akoya arehosem. On bete nka no na akoya arehosem. Abena twaso man. Mate CJ na me wo daily guide obokrata mu ne fa etoso enkron. Na wo ba ya CJ na me bo wa manye ese owura Emmanuel Asiedu Sechere wano na ye founder and chief executive officer Edma VIA eno eye virtual infosec Africa na nkakran dio mujumadi sonko a wo edie no na cyber security authority CSA ama wo tier 1 cyber security licenses ya wo echeso mujumadi o maye no asoni emruso mu kra na sa abodin krata isi yo mo ensa kan bosumi ya ne da na etoso edu ewo enkran ha ya echese anamuntu a ekwanimu na eye adwumakoi ensa kan eba no ye digital landscape hodom no a wo ebeye adwumason onim se nei eba no data ho bambo ne sensema hodo aye na edeba no eba no cyber security cyber fraud ni nyina no wo mu nyina eboa bambo semu edema oman no na seje wo hye wo mu dwumadi a wo adi a pinoa ewo honom esanse enche bia oman mu a na ye wo na oman yi ye digital center kese ba kopa no wo hye ma Bank of Ghana financial industry no omo command security operations center na adwumakoi wo ma na edi hu dwuma a se wo mo hye etoto ema wo na panyin a wono na da ano eye yewura sedu seche wo chese ne tier 1 CSP ya empanyifo de ma wo mu no ebebo mu dwumadie wo Ghana afana nyina ene mpo ewiase nyina yo mo so be yo mo fam de e de ahyehye omo be break grounds no no kwa de wo mo cheso ma break ni dada Oma breki dada kra na ombekọ so anso ye dwumason e de aboa oman no na nkrata yo monsa kan so no emma wo mo kwan ese eba no cyber security solutions no a ye wo critical information infrastructure owners makomako dumiensa ene wo man mu wo mo chese omo ewo hu tumi ni se eho ni nyina no wo bedi omo dwuma de afa na ye ba no Ghana ye first intelligence center ya eno no eba ya omo chese VIA ena womo ebo modi esiye edema oman Ghana ya eno no eka 51 cyber security providers no ho a eba beboa oman no ye data eho bambo cyber ensensema ekokokokoso ni nyina no wombedi mudwuma nti daily guide eka eho asem yura Emmanuel Asiedu Seche oni utim mumoni adwuma monkoso a enso oman Ghana na seje A+ ada ha Kwame Asare Obin ni mfoni eda ha say no post photo nsa friend se di onim no onfamra Ahmed Swale ehwe kwa 2019 na January CJ 2020 January 2020 January 2021 January 2022 January 2023 January 2024 5 years niye afi na Kwame A+ ekache Ghana for say onim wo ma omukum yenua bema ya yenua semtroni Ahmed Swale ti post for say womra onim no omeka nkyere wom esanso omankasa no code unit no eguso a omoye asem no mu nhyehyemu okoyenra enti eho asem the bokrata so ediaba na yewra brain champion doctor eno mo chese $3.2 million and sika wode aye infrastructure projects ama akuafo ye ni nyina no aye phase 2 planting for food and job no eno so ho asem da ha na wo sha ne fa to so ensia ewo daily guide mu a amane na ebo no chese omampania be de akire alaji Dr. Mamudu Baumia ne bose bia wahye ne nyina no real ya emu ebeye adwuma eno ene enseba omampani na adodan kwakufu ado eka daily guide enimu ha sei eno no mseme de daily graphic nso ama enti mame mfa won enko the hawk the bokrata yimu na menyina ne fa etosudu ba kwa homachi CJ ye boso na mame nsan enkomu na yenhye amane a ababetodwa ya na yenyina ye bobo ho no sa wo ba oman mu na ekokoba se enipa dodo ati oman mu dodo na nete baby a ahonedie entwaye baby a eho enini na baby a chese obeka se ho wote wokra yare enko a na betete wode na emu wowrem na omo chese wo ba oman yi mu a ewe eye the hawk the bokrata ne fa etoso enson yesi 86.8% Ghana your population no na womo eti baby a ahonedie ho sem
ewo fom na we no 2016 edikosi 2017 poverty reporter Ghana Statistical Service edi ebaye na amane no omobomu echese eyade a ehadwene na emwa na emfoni eda hai se uhunu bia sister uhunu bia bra echese emma hudwiri aduane kra emma hudwiri and you obebisa wo senti omanfo tesa bola yi ho etiefi yi ho edidi eda ensije woni manyame nwanwa enuane bebre na omo tonton nua bi won makɔhwɛ gata pa aduane ni esi table su se ho ene gata no enka efi gata ni mu eba enso yebekwa akɔgyina ho atɔ na yedi ohu eti ni nyina keka bom ene ebu okrompo na anuane na bi mu no akrompo de ba besi kwan ho ade onim sɛ ɛyɛ hyɛpɛma ene sije ebi won ma bedi echi bekwa akɔto ni sɛ ya o si ya na bekwa kwato no na eno na wo mo ebo amane ya wo mo ehwe na wo mo eche 64.6% ye Ghana fo no na ba no health insurance nso a wo mo enibi ya eno so no ema nipa dodo no ano sa eba se yade bi eba anaso yade no kwa yare sabia se ben pa obenya sika de ahwe na pomden no ya eno so no akoya asem eno da bokete ka ho asem ntie de omabubu mu a de aba abesi ekwan empanyifo efa so na omafo anya ensupa anom ahunide hu sem empanyifo efa so na ensakraye aba ni nyina dwuma no bi wom na se wo mo ene omafo ne nipa dodo na so ye community engagement ebeboa na eja wo mahunu hia sempotem mo tete no on bediom huni amampotem honom na te na yade bi to atesa ankofa wo we ne bia ama no eno so ho asam eda ha na sije ansa na mde da bokata ne bewie no mame moso na yense ye mame nom ne papa nom ne ye nuanom mo Eastern region titiu eba no atim area honom na Brim North Brim Central Atimansa district Atimansa no abobo ya you say as we speak by 11 cases no my record dengue fever no eno my record na eno na me kenkan ho ensem kakra no nsa no pay me di kan boso yesi ba bia galamse koso mututu am na si yo man hata so no ebu on man so tamua na apai samwa na o man so tototo ye o ma piepie samwa no se ye ntontom yesi wia eno o muka enya anadwo yesa wia na omoka na so dia najo no se mosquito net man kwada yi nam wankasa damu bi daytime no we na ban se sije school se wasa areas wonom no se entade akwara ne ba ne nika na e wo so mo me hye ne sese mo ma wom ne man kwara ne hye trousers ena bia long sleeve ani mo ma say yesre mo because say no na ma de ne hu awia kete na bo no abesu no akaw no de ade na ma wo enti no se schools na what these areas no yes said Dr. Patrick Kumabwaje omo enhunu kwan omo ne omo be kasa mayen na enkwada na ko school a yes some long sleeves ne trousers enra me ofa se bi ko school Kufodi ampotem ho no ofre me say awode no na ho nam nyina ni ehwa na anadwo no me ka che ne say fast me free driver Kufodi aso onko no onko fa no fa no ko hospital ehia na wonim na mpanyifo ka se enam se hwe wo de hwete se be ka ba bi Brim North abrem ene kwakwa nya kwan so atiase ena sanse ye wie nti no emoa ne bi ntontom ne bi betumi kwa kwose ka mu woduru ye de watu kwan obedun kan ha no wa pie afim no no so nam na je wo mo de obeye no woye nti da ba ne se no yen ka se ye Eastern region ko akon ba bia wo bia na wo so ye ahweyie wo hwe na emoa bi bimben wo mo bia mo nya no ma emoa wi akete no wo mo ka no yenya ye wo ba bi won so a depending on ehon anwea ne se de tie no ye won tumu abi so wo honom si je si minim sa woni muntumu a wo kwa ba bi a ehon na ye ne ho anwea na ye de si dan no mo no minim sa mikromu so asese yi wo se ehon anwea no ne ade no ya na emasa ntumu ano omo ka se ti no ye nya hwe ye bi a wo ya na wo de wadwen ni se ye sa ntumu na ye nim ne dada no a be we ne bi a na ye dengue de odi dengue fever e ba no eti mesremo apoe mantem titiu atim areas no ena ejina pa akwada ne ko school a hwe na ho siesie no mayen sauce mo be sa mo de mo hye sauce na antwea medu kotodwe ne kata ho nyina na nkwada no emfa ko school emra yenya hwe yo konso na bo bi ka na ba fia ya be kache mama ne dada wate kache mommy eni daddy na bibi won mama be ya omonye mosquito net no ye na mu fitie na ekọ ye na mosquito net nim ye sremo
yɛsrɛ mo yɛse yɛhuna muhu akyire ntama etumi so ano etumi de tipaye ba ene ɛyɛ signs and symptoms nkitenkete bi na word de nkitenkete saa mesrɛ wo bibi saa ɛba ya mo hwɛ ɛho asɛm enkantem emayen tisije da bokrata emu amane no mede ubesi wa ha wate